Kgoro ya thuto ka Limpopo e re e kgonne go thwala leswa ga lebakanyana barutiši ba masometlhano-nne go tswa dinageng di šele. Barutiši bao ba amegilego ke ba go tswa nageng ya Zimbabwe, Nigeria, Lesotho le dinageng tše dingwe. Barutiši ba ke ba dipalo, saense gape le dithuto tše dingwe tša mahlale. Kgoro e re Gabjale e etišitše pele go thwala badudi ba Afrika Borwa ge go etla go mešomo ye go fapana le pele. Kgonne gore ba 61 re ba fe dikontraka tše diswa bjale ka e bolela ga re di mpshafatšwe re ba fa kontraka ye ntshwa gabo ye ba kgane e fetile ga go sana go ka e mpshafatša ge e fedile e fedile. Mashaba o reng ga go sana tlhaelelo ya barutiši ba dithuto tša dipalo le saense ka mo nageng ya Afrika Borwa. Mokgatlo wa lekgotlataolo la dikolo ka Limpopo o reng o senya ke gore dikgoba tšeo di tlogetšego ke barutiši ba ba lebakanyana ba go tšwa dinageng di šele ga sešo di tlatšwa. O re go fedišwa ga dikontraka tša barutiši ba ngwaga ka ngwaga go ama gampe dipoelo tša mphato wa marematlou. E be tlo ba e thušitše ka baka la gore re na le bana ba bantši ba e le gore ke di-graduates ba tšwa dikolong tša go farologana ba swere maths and science and then department ga e ba hire. Go le bjalo mokgatlo wa barutiši wa Professional Educators Union o re amogela ka diatla tše pedi kgato ye ya kgoro ya thuto le gore go thwale barutiši ba mo gae. Re dumelane le mmušo ka lenaneo leo kgopolo e le gore ge badutši ba re thuša ba re loišetša mola re thegana le bona mmušo o tla tla ka lenaneo le e leng gore le tla thuša ba hloka tiro mo nageng ya rena. Kgoro ya thuto ka profenseng ya Limpopo e re e na le lehutšo lelo ka kago le gonene gore go se thwale ga barutiši ba go tšwa dinageng di šele go ka ba le seabe se sebe dikolong. Ka go le lengwe kgoro e re Afrika Borwa e kgone go tšweletša barutiši ba mmalwa go dithuto tša mahlale gape le tša mathematics. Nna ke koketše motao wa ditaba tša SABC Polokwane.